Adolf Wayne, shine your eyes. Ghana, yen pese bedwene. Flagstaff House in Paibokra Wankum. Yeah. When you joke with common sense family, you go down, deep down the drain, like SM. Now me come when you focus and to kwani yeme mo kono a intellectual battle. Ada na mudi abrosa. Afi de mo yesike ni bresa betiesi o ware ba muam. Abusia ade chi na yanti asempo fra na chese saa da ne de na chese Onyankopon esane nanum nyamo aba no na chese da de no de yanti asempo fro bia empempre yan me no ka sei ye papa Steven Adam Twedia se ne amunim no da ne de na obi nasim pie so no de sempa no wadaba som eye ne manfo na na no ye gbawura eye ye nua bia ono so o free ya wasante me nsu obi a o ana me pese me ka kire mo se asante achim panifo ya hemfo nananum mo nana mo anhwe adako me kasetia mo eye achem yes na onua brantie di kasa bia betudwa odofo esewani na ye me pese obenya ho abotre na ye gbowura eye onua brantie no nanum kasa no so na wo so wo de kire wade aba se osefata se oman sebi impenifo kan se bi se what is life na ensu tisia me no kasa die wo hwe ekwan a enyuane bi mudi nsuo a ewo Ghana monte so e fa so pa dia na meka se in fact omune Ghana nsuo ana Ghana esutaye bia endi ni kura enunti metoto asre nyanwa botrepa na de hwe video no kosie wiye na obohunu de me pa kire ene de meka na ye koba na mesumi de mehunu mu ni menyansa Onyankopon wade adom mo no meso made atawati mede kaka choso wakasa video so de nsempa ko tini ebon dowro enunti si Yakopon ye wadom na woni shi kasa video so odofo de obetimi aye abo ya nso be support you by sharing and liking and commenting and not insult. Now tie me mede kaka na me san kan bi se ewiase ni papa no ho ye na enunti se Yakopon ye wadom na ko hye ni papa odofo bombodin se oboye de boso no mu yi enunti kasa ya making enkomma ye nuanom ahemfo no mo ye papa no mahemfo no mo ye nana no mahemfo no mo a mo Ghana mountain so na sebi moni mara mesra muka motimi atena wa ye hwe han na Ghana nsutaye wo Ghana mountain so nia esei mesre sa wonu nsuo pa na wodi nsuo gwale na wodi nsuo ye bibibia wo wasetan wa brabomu na woni padasani a wutie me kura se nsuo kura mpo ni umu a na chese why a dead body ne de eno ntihwe miso si me nchen. That is it. Eno ntimesrew orofo moma yemwa na yentu galamse nase na esei oman no orofo yenko ne yenkotie onuabranti nanum kasa ne mra na yetwe ho ba wo so wode wadwen kire wade aba mema wo refi so be me like button so amame won ko to ye twa to ha she ko to ye twa to ha mo show asante atemufo she bra cameraman na mo ma ya ma kokoro mutintim fo ahead amana ko a she abia o ma yo na asante achim ha to bo no ko amore boko ko tintim fo hwe ade o man na sante achim ha me penisa efisa mu na motetemi na owore ba moa eye nsu eda makoma so eda sante achim nyina akoma so asubatan kasia wo sante achim ha ayam emu fish empatre enwene enkwafo na wo nyina mo ayam no mo nyina ayi musika akọ mo se mu wie ye no hwe ensu to ye no hwe owore ba moa na nya ba bi fo na water tai no oware ba mo ana ye tutu amna atototutu ha ni e wo fa asefo kama ma hwemanim na di meche ye hwefo mi ni e wo fa asefo nom ye nananom ame totototo pit be ha aya udi atache ne ma ne hautie mu bra na emom di machi amna mo tutu ha nya mana ketwa pit ai da ha pit ye tutu ha ankoda abansuso adendindi ankoda abasu ye dedindi obedi agro asisi a obeheda hwe obabi no wama ade o wori ba mo nso ni chiri kura ni obi obedi boni asuo yi ye fu se ye yesu so ye nananom kire ya na mamre ye ne nso anante no ye ompe boni kro yi mu kura sante achim kro yi mu nya so obi di boni a o wori ba mo obedi a obi obeyi wopie anadie mo de mafoforo wori ba mo aso na maba
and then minimum bedini ya me na na ya wasante bi nsuo bia o hwe mame kan kire mo oduma kuma nyankopɔ bɔ so ne asase tumi o de ma me no ho sɛ me nipa bɔnefo ana me pese me nkumnya ana me aburo se de nipa bitia anka enye papa na oduma kuma nim nipa me ye ene akoma pa me wo ene nti tumi a ode adom me no upa ko Ghana wiase fo na nyina ko Togo ko India ba bia ofisa duro no ko ne ko bisa mase sɛ ye wo sɛ me ne wo ye pɛ ye wo sɛ de wo tie sa na me tie na ye wo sɛ me ne wo ena ekɔ banti no ko wo ma fam na ko nipa me ye enkanya ogina bra ne me na mo ma ho bra se ne nipa nyini kyɛ hwɛ ene de mo de mo foforo du mi na owore ba mo aso mi ni aye fam ene de mo de du mi na owore ba mo aso hwɛ ahanyina mo e repeat sai ko owore ba mo na mo owura yu adoba yi mu ana nkwakwa ne ba bi dini asukasi eti sei mo fa nidi mo fa bua ma no ya hemfo se munim hu bia me du me ka oduma kuma nyankopon twedi ampo nyankopon totrobo su nyankopon bo soro ne asase a o se ono awurade a bo soro ne asase no onanim ni tumi ne honhom butunsuo su no mo nhwe yie na mo amoma akwan ama sankrofo be die oye ne kase wa hayi twamna ye tutu wa ha twa be bia be gye nyame mem hwe be bia be gye nyame mem mo tu omna wa ha sa mna kase a enkoda ma tutom no mu ye wo fa asefo ye nuanom ye ma ye ma me no e ma tutom mu ye de moye ha hwe de moye ha hwa de moye ha hwe de moye ha e je wi sei e na oduma ko ba de odi ma odi akodi no ba ye di ne ba papa natural resources e ma ye sei ye mehwe so ti sei ne e be ye o wi ase wo be di sikati o wore ba mo da ho nyene na me kai se me konongo a me woyi ma hefo a me mpanifo wo koi mu nyina obi anim na na owore ba mo amamre ene na mane enche me anamu ba mamia kansem chia me ata nyame fa ne kransie batafo da na batafo a wonya ne ba bi ko ni nua chia me ata wonya ne ba bi ko so oti ase a obedi mi ho adanse asu a asukase wa sante a chemo nyina me omuna na me si omuna so ene na me ka sema kire mu yi menye konfo oduma kuma ma mitumi na me ba masase so tumi bia ni wiase so so ya be ma so na hwe na de wo gine ho mpo a yo be hu no dayem ebe mo hu nipa me ye mo di abro sa de akọ hefa ya MP ya MC ene ya manyofo a mo ne na mo ne hefa e ba akọ mo sai o man no me na na opinso mi swai se me kasa na ebia o mfro wo soro na wasefo na o ma ba no hefu ni bi kasa kire o hwe de ne de o re ba mo ya no hwe picture da hanya hwe ahanya na ya na mo se nsu to bredu o ware mfa hefa ano akọ enkrofo dan na wo hoyi enkrofo dan na wo hayo ensuo meyiri fa yen asukase ti sei ada ha modi abro edi sikani bre abayi wo brinsuo ya wo bre mu nam enwene empatre ewom afedi a moja ne pitch sei ya onse munim se mudi boniti munim se boni na mudi nti onse mudi ambika be se mo fidie ko mo antimi ankata so na nyese na mi hu yo na bibia meka na enkrofo bi bo hu dawura me hwe de anamo amu betu na minim se na metia ye mitu kwan mitia me na yati minim se na metia ye na meka tira mo be ye aduma woi e wo ware ho ana se wo ware ho titiriu me na chichijansa me na kutu awore na kono wo putu awore ba mo na mefa na anu me na esukasi anu mo na meka sai se munim sankofu koye be ye aduma wo hai e wo bre ha asayen sase ye nyopade ye na nanom ne mo de ma yan ta su di ajokuo ko beto owani mo yi na ma ne so no obusia ebro no so me ne akire ana de mo ba ye owore ba mo ni ana de mo ba ye hani mo hwe ya mo ba ma honhoma mo ba me apega ya ho so asate achema ba emfa ade papa ma ade oye ne na baba koye mo fa so a omo mu di mo nim se ya hemfu nim hu bi se pedifo bi nim bi na mo ma mo kwan ma mo ba wo brin so ni ye ha se ya me mamu breti ya me mamu na wochi miensa obi biara odi na fidie si ha me mamu na wochi miensa obi biara odi na fidie si ha me se me mamu na wochi miensa mon san fa fidie ni mra me kata mna ni nyina so mon san fa fidie ni mra e me kata mna mo twetwa de ha ni nyina so na mo nyi o wole ba mo kwan manno prodo ne saade a me ne mo ye didi ade we na wole ba mo ade a abako 17 na bi ade we ba
yakɔ na wo hemfo amote so oduma sia hemfo asante atima hemfo bi anim za kurawe na so fa so obi anim de efire ene abakosam na mepasem hu sem nim na na yie etira me bia ba woi owadukuro bi ya frani adukuro mu ɛhɔ na na ade eweda ɛno na ɔde num nsuo sama mama ye na me de ade ewe bo nsuo ni mu ɛsan de kanche a ye mfa nsam me de ewei kanche ɛsan nsuo no san kanche a mo ne mo asefo nyina o mo ni mo no mo nyina mo ase ba hye sɛ mo ni mo a mo de sɛ mo nante nnuro so aha mo nkɔ na mo nkɔ so me honhom nhwɛ mo nante nnuro so mo nkɔ na mo nkɔ so honhom ekita me nhwɛ na mo ngasa mo bedi ho adanse me se me mamo na wɔtwe me nsa mo nsa mfa mfidie na ma ha ameketa mo na nyina so na mo nyi o wale ba mo akwan amano a me ne mo ye ne kese be si asante akyem wo a woji hu di sɛ woni mo nduro so na wo to ni no so na hwɛ wo a wonim sɛ wodi woni mo nduro so wonim nante so na hwɛ na mo hu sɛ wiase na okoye gye sa bofra pɛ dabra ma haban opɛ de kokwa hu a ti dabra ma haban de kyerɛ no ana na mudi abrosa ye penny for politicians ye aha yo wori ba mo ye nsu aye no ye nkode ko suku se de mabe ye ni e be yire fan krofo obi hotel wa ha place hotel wa ha obi so ayi wa ha obi wa ha krofo dance sia mo be wobre ha obi so kwa ye finish station wa ha obi ye we wa krofo nyuma wa ha mo de mo be di eti na be wo prince yi ayi sika mo pe ana ma wo jani se ya na adane afa ekukum nkwada wasante akyem ekukum nipa wasante akyem wei apiti abotutu ko fofi ne wano bi be mi no tomu e be de ho akire o wale ba mo so chiwo ne achiwo de bone me ka kire mo se mo so me hwa mo dwene me ho se mo pese me kumi ana mo pese mo ye me bone se nyene na mo ma hunsunsanso e ba mo so ye me ya me nim re obi sika o oduma ko nyankopon bo me obo mi sika dada ye MP a wasante akyem minim se adwuma yi enko so nya wonim hu bi de di kan me ka kire mo politicians me ba mo so ya MC a wo asante akyem minim se utimi kan kire me se hu adwuma na ekoso wo ha tie mi o ya MP ene ya MC mutimi kan kire me se munnim adwuma na ekoso wo ha mo me ka se bi ona me kasa na tia me ya na me kasa tia mo a ya na ya me ya esan se mo ya pani chen nanso abofra owo ka nibre se owo oka nibre kire se na nse mu o me ne mu di nkomo eka kire mo se mo hwe na santi akyem nkoso ne se me mpam yie me ka kire mo ana me pasa me ka kire mo ni wo sika kire wo ampi asanti akyem ampi e de o te so no kodo ba redu wu ye na ye ko fa ofra ho joba mi ni hu me na me de sika ye party ma wo prumu so nim me da o so hu me da ya kwa ti mi nim wo na me odi agro ni wo sika kire wo MC ni wo sika kire wo ya ayi MP ani madu ni wo sika kire mo me ka kire mo na ma mo ate na ye disika ni ye di nyansam e de ya de pa na nipa ya so fa so oni ma dia me metimi aye ni wo sika time na me ka ni biem e mo se sika good na da ho na wo sika wo e sa na ye mo oduma kuma ma me nyansa na ma me sika no e ye sika time se bunim sa nyansa we ya ka mo me di sansam fu we munim se bo pese bo chese bo nim hu bia na ya himfo mo asate akyem munim pese bo chese bo nim hu bi de nkofo ba ya ha pese bo chese bo nim hu bi mo say me mama na watch me ensa hwe IMC ni MP mo tun sa frɛ be efe ye nua wo kasa boy etian MPP party na tetere yo so the politics ba mo MPP party na tetere me kwajo ban redu kura na me ni ti say bisa Mr. Hime bisa mpanifo no ayi of Akofi Yesu bisa mpanifo Mr. Kama mo na mo di MPP achi me kwajo ban redu no si mi form also me MPP 10% ayakuma pani dia pre-party 10% kura me ni bida na because ba already kura na if minister of finance ba want me anhwe me na MC na kwachi ana say kwame nyimadu e dia na mo me wo sika tem everything me wo nyansa e tem me ka kura kire mo ne nyansa oduma komande ado me no unya wiase badwapade nyina unya me nyansa ne da etuntimi ni me pe adi tem mo kire sem ne ka kire mo say aka kire Solomon ka say awade me penyansa o ka kire say wo adwiri mo bie wo nya wiase badwapade nyina e wo nyansa na wo wiase badwapade nyina e se bonim nyansa ma adwiri mu do a eti o wole ba mo a asukese mo nya na mambre ma no mo nya na mane ma no mo se be tumo gudie ejije picture tu ho ya mane na no matuto mu nyesa ya na no ya nuanom ya ma me no e matuto mu nyesa enkrofo gro wa ha wo mo do nya do a e do nkuruma e do mako
edo enobaye no munya bibidie ene mo bom nya no adu mo bom nya no adu ni atu agu ana de mo bedie mo be wo prinsu de yegudie wom akum amu empatre enwene enkwafo na wom nya makum ena mo yi musikedi na munim sade a mo ye ne eboni ti no mo tin se wo ye odiom no ma se mo fidie dwan ana mo jam na totototo ha se nkrofo mi to mu meboa me mo na wo twemiensa me mo hu be atu mi firi otwede po nyankopon bo so ne asase totobo so nyankopon enne ewiema ye kum wo wale ba mo enne ye oda wa no so mi abuna enne e ye oda na na me kama ba kwasam esu a ye boni bi wasante achi ma ye mu ni tin bia bi mu odo me ne na so na misie asu a ye boni bi ya me ya chia me ata nya me fa okransie na ka ba kwasam yi chia me ata na ba ka mo asema kire mo na na ko no wo pontua wo hoyi wo ye me die na na kutu wo ye me die na na me fa ye me die na na nu ye me die na na chikinyansa ye me die na na bankoro damporo asu a wasante achi ma nya ye me die ya tu de ntri bobri ni nyina ye me die me ka kire mo ne samunu munsuo ana mo be sensuo seidia mo hwe nie mo na wo twemiensa anyesa ensema me sesaba no ebe mu na me mo betia bibi mo bene mo ne na munuro so se mu ko aduro so mo be aduma me kire mo be atu mi firi oduma kuma bo me ko ba bi ko di aduro ay adum na nyame di adum me sa na metie sa na e bo me mani mmerew ani ti wo hu me di milem na wo so di ulemu woni to mi nche woni aduro nche me ko India ko bi samase e be kama sama kire wo se ayawa sante no fami foni ko mo ye ye na ko sinsan etu onyina mo di asoma fa so be ne free subai me ka kire mo se mo me kata ha enyi ansisi ha nyina kama aba bia mutu wi bia kama na mo anyi o wale ba mo akwan ama no a me ne mo ye ndi ye wasante ate mo ahemfo mo asante ate wanya mo ka ho ahemfo mo asante mutimi ka jemse mo nim ho bibia the politicians mo ka ho anyesa o ye ne beba ha nye papa o wale me pejani mo o wale pejani mo a kia wi no kura lo du nsuo ma o tibi tam ne to twene na wo be ye wo yesia ene se wo bubu nkrofo mo afie o sai nkrofo japade wo be fa osika me kasa bio minima no besia ahwe ya na maka de ani sameka politicians na ndi mu betwato ya kwache NMC OMP minimu odi nkomo minimu twamfoni mpo obi mpo gira ba bi nim se ma bedi sika omo minimu twamfoni no eye meeting ne ko ye ne twamfoni nkrofo bi nim se ma bedi sika na wo be ya kwache be twamfa me just 1 minute MP you be twamfa me just 1 minute na minimu ho na wo sika mi wo sika cha mo wo nyansa cha mo dia mo yi ana ka mo yi na mo siesie o ware ne ho ana mo yi na na ba mo akwan ma no ena bena ho ena ene da ana me ka se wo ma me ko yi na du kuro mu nsuo ne kuro anie se ma me adwuma no na me de kuro na bi san nsuo no e de kanchi se ya mo ne mo se fo mo ni mo hwe na ba shi ano na me ka kire mo no me ma mo na wo twemiensa e bia wo ma be yi mo na mo se mo fidie ko nyansa mo mo sa se na me kata ha nyina so na munyi ni kwa mane kama na nsutobra na duro no amedi oye ne ha nkrofo nyuma wo bo mu ha wasansuo yina me ka kire mo anyesa ade e beba no anya de papa me se e ka mo ye na mo siesie ha nyina kama ana mo yi ba mo akwan mane kama ana mo dudu nkube wa to aka beba ama oman no na asante achem anya so mfa so mo ye pesami nkuminya me na ya wasante de me nemo ye ni ni ye da efisa me kra ye nsuo eni ti wo de won sa kan nsuo wo sa kan na mo ho be atu mi fi na ko no wa pontua na chichinyansa na wo de ba mo na kutu a wore na amusu kase mo na masoma me a kire ye okuda me pese me din sambe gu fom na me di bone me pese bone ibesi efisa mo ma be ya dwuma yi me ni se kian ne ken me nuanu mu bi me moja bi fra me ni se kian ne ken me nuanu bi me moja bi fra bone nyamo pe bone mumo de se mo be adwuma na ma ni bone ene bena ana ore ba mo ni da e kire okuda suma e de suma me na bia ba santi atemofo no yo ye ba ma no on sonwe no be hu de tuem ana na mu dia ba hasa ana mo be ye me be obi be gansi ke be obi gansi na mo be ya hafu tu say na mo fa ko di na mo ko mo ya de afa bo mu ha ni ade akọ mo sensu no jobe se sensu to e go pe so tene kra adane tade oduma kuma fa mo boni nkyem mo se munim ade bo a enka mo nse ya de sei oduma kuma obo osoro ni asase
mo sorry a mo ko asori mo ye we aya hwa ye kana na na mo so o mo ko asori mo ye we mo ye boni na mo samu na mo bon su a ka mo di ni die be mansu mo akwa no mo ye adwapade bi pokura mo hwese lesi so mo ye adwapade bi a nipa fa mo hwese lesi so mo na obo ade aboni su oduma ko aboni su aboni baba papa ye na bronti mo ko amafuruti mo be dia no nsuo na mo be dia afi nsuo nka kire mo ye mo ye ahima ko maama na me nipse se na ekoso o machi ntia me na chi na me nipse se na ekoso o machi mo beti de besi bisi be mama na wo chimi ensa wo ye sa adwuma wo bibiara no e wo wori hu ba bibiara suo bi a wo ye hu adwuma me sra ka ho fa fidie ko piepie si gudu so na sisi na ma ne kwan sisi o wole pede ni mu sisi asem na aba e go fo fie wo yin so be fa na mo ko ba aban bi mo ko ba aban bi so bo na mo ko ba aban bi so bo wo di aburo we ja ho mo president Akufo-Addo ani mo hwe mo ye wei sakatu andi boni eti sei na mo ja ne ho e be yira fa Akufo fie na aban na esa me fa ho ama mo ya aburo nya me be tia mo ka onyankopon obo tia mo ka e ho fo bra ya ho fo bra bakaka ka fa ho aban bi so bo Akufo-Addo na hu na mane na mo baba bi so bo so mo politicians mo na mo di aburo we aban ni mo hwe we e be yiri na ko fie wa nya da fa akun nipa ni e bo aban ni so bo na me betua mo ka mo ya buro me de me na yo asante de he ma me kan kire ya asante a chema amema wa hawo amema wa asante a chema ka kire mo na ebre bi baaye 70s 80s na bro kire na wo so amano ne na wo so e na anyansafo na kukudurofo ma kukudurofo na mema kukudurofo ahometie nti onyina tu bata so mo kopa dwuma discover ano so gwa na aboa ma na asante a chema ye kase o ma sisi adan ama ye pro ya ye kase na kamo ka sa mo ye bi akiraje mo ne mo mema aka mo nsem fata me ma mi susona e ba ye mudi na ni sa onya hwe ko ba yi loko so kwan yi akwan kakra ono ade na katua mo ho a metie nti na ofiri so de ma mo galamse no asante a chema wa hawo yankase nsum galamse o abo mining wa ha bebre a mo ye adwuma esi den na mo kro na asande anibre e be se ye nsuo no na mo awu mu kwasa mo pesu ahurgo aya mo pesu kroje ahurgo da ne wo wale ba mo na mo ye de se empampa no ana wale ba mo na mo ye se empampa na mo chechali Peter to ha mo mu se mo pesu ahurgo ahanu mo mining ka AMC kra ba ye no ya de o ba se be bo galamse fo ka ba ye ka mining ne enko so rock afedi a wu no atie si nsuo hey minimo ya MP oyima Kwame Anyima Duantwi utimi nhwame be se bi wo sika chen mi wo sika chen me pe o hwe MPP ko jo ban ready time ayeso ma MPP me ban ready ko no minister of finance ko ma nye 10% da me pe bu bia ya kwache bi wo sika chen na mo fa dwene ne se sika guo na da ho na chese wo sika dia ene mo wie ye mobo me ka kire mo pense mo be pe me sise mo ma ya de o ya sika mo nyanya mo de be hwe mo ho ya de me ka kire mo me ka a kire mo e ka na no wore ba mo se mo be sa aduma we se ma me mam na wo twe miensa a hye me kra na wo twe miensa na me se me fa kwa yi sansu se ma ma siesie ha anyi ni kwan ama no e ma wo mo be ye fo so do ba ya aduma bi aye na mo dwene mo kwa mafuna mo ya mo de musika ni na mo de be hwe mo ho yare mo nyankwa na musika so ahye mo pa mo family agro na mo hwe sabo se mo ye mema na mo ni maduro so a mo nko ba bi na mo ko bisa nipa me aya bo se betesa mo a mo na esere na ga kono mo kwa meti kra no enka mo mpo ma mo ye mi odio minim se mo mpa mo asem minim e mo nko da dot fefe na pa ma asem e panifori na mo mpa me asem azu tibi nyam hwe me ye bema ho ho mafam e fa woni mudu na mo baba me kan sem meti kro me so me ho efi se minim iko me mo da na do me nai de obehu me hu na wia no de me hu nya no na hu na me di buo ne ma obi anti mo hwe ya me di munyam befra efi se minim se mu be jolly tina enim de ekos ahima kuma o wale ba mo enka kroje asuku enkwada nya no no msa no ene nya da no pampa no. Keep on watching Why You Think Show. Keep on watching Why You Think Show.